reka mbabwire, iyo turi muri deliverance twirukana abadayimoni, hari abadayimoni batagenda n'abandi bagenda. Ndakubwira itandukaniro ryabo. Abadayimoni musengera bakagenda ni imyuka mibi. Iyo muvuze izina rya Yesu irahunga. Ariko dayimoni utazugenda ni umwuka w'umuntu. Umwuka w'umuntu. Umwuka w'umuntu ni mubi cyane kuko nawe uza nka dayimoni. Urya ntutinya kuko uri munsi y'amasezerano. Uri munsi y'amaraso ya Yesu. Iyo uvuze ngo mu izina rya Yesu nawe uvuga ngo mu izina rya Yesu, uwo ni umwuka w'umuntu. Umwuka w'abantu uzanwa nabande, uwo ni wo mwuka w'abarozi. Umwuka w'abanyeshari. Burya umunyeshari n'umurozi ni amahasha. Oya nibyo. Icyaha cya mbere cyatangiye si cy'uburozi ni icy'ishari. Kayini yica ryari ishari, uburozi bwaje bukurikira ni burakurikira. Donc nubona umuntu ugira ishari aba ari umurozi. Iyo mwirukanye rero umuzimu cyangwa se umwuka w'umurozi w'umuntu, uyarabagora muvuga ngo mu izina rya Yesu, nawe akavuga mu izina rya Yesu. Nigute umuntu rero yirukana uyu mwuka? Nzababwira ngarutse. Nabire naho hari abarozi b'ubwoko butatu. Aho sawa, reka nababwira. Umuntu wa mbere Imana yahamagaye wa mbere ikamukura uri wa Karidayo yitwaga nde? Yari pasteri? Yari iki? Yari umucuruzi. Uyu tuzatwigana kwizera ko Imana ya Aburahamu yari umucuruzi. Ntabwo yari pasteri, yari Apotre. Yaracuruzaga. Umwana we nawe amwigisha gucuruza. Isake nawe yari umukire. Isake yari umukristo w'umukire. Iyo tuvuga ngo Imana ya Isaka ni Imana y'abacuruzi, Imana ya Aburahamu ni Imana y'ifaranga. Tuvuga ngo Imana ya Aburahamu niyo kwizera ni Bibiliya biza nyuma. D'abord yari komeresa, Imana y'abakomeresa, Imana y'abacuruzi. Niba utarabashe gucuruza, umwana wawe azacuruza, umwuzukuru wawe azaba umuherwe. Amari wanyu bukene abumare n'abavwaze, abumare n'abandi, yubaka iwanyu. Mwabagabo mwubukene ni murabuhararuka. Mubageze aha. Ubukene butugeze aha. Bwageza nibyo. Ubukene no mwuka w'abanyakanani, Abisirayeli barabirukanye. Natwe dushobora kwirukana uwo mwuka. Mu izina rya Yesu turirukana umwuka w'ubukene. Turasenya abanyakanani mu izina rya Yesu. Haleluya. Inyatsi nizikuveho. Yarababwiye ngo muzirukana abaferezi. Uyu ni umwuka w'idini. Vuga ngo idini. Abantu bagakizwa ntibakizwe neza. Bakavanga iby'Imana n'imico yabo. Bagakorera Imana ariko bakorera kamere zabo. Uyu ni umwuka w'idini. Uwo ni umwuka w'abaferezi. Nuzajya kurwanya uyu mwuka by'uko baferezi. Witeguye kubirukana? Reka dusenye umwuka w'idini. Mu izina rya Yesu turasenya umwuka w'idini mu bana bacu, mu bagore bacu, mu bagabo bacu, muri bene bacu, mu bwoko bwacu, mu gihugu cyacu, mu isi yacu, muri Afurika yacu, muri Kenya yacu, mu izina rya Yesu. Abishe Yesu si abapagani, ni abanyedini kandi bari bazi ibyanditswe. Uzatinya intambara y'idini. Nurwana n'umupagani uzamenye ko nta kibazo ufite, ariko nurwana n'umunyedini uzahunge. Abanyedini ni babi. Umunyedini ni mubi.
ariko uzi umuntu usenga ariko akagira ishari, umuntu agasenga nyamara akavuga nabi kandi akuzuzwa yarangiza ngo uragapfa. Ibyo bintu ntibihuye. Uwo ni umwuka w'iki w'idini, ni umwuka w'abande w'abaferezi. Bwana asifiwe. Kandi umwuka w'idini ntutinya kunywa igaburo ryera, urarigotomera ukagira ngo afite icyokere. Murabyumva? Umwuka w'idini impamvu reka mbabwire, iyo turi muri deliverance twirukana abadayimoni, hari abadayimoni batagenda n'abandi bagenda. Ndakubwira itandukano ryabo. Abadayimoni musengera bakagenda ni imyuka mibi, iyo muvuze izina rya Yesu irahunga. Ariko dayimoni utazugenda ni umwuka w'umuntu. Umwuka w'umuntu ni mubi cyane, kuko nawe uza nka dayimoni. Urya ntutinya kuko uri munsi y'amasezerano, uri munsi y'amaraso ya Yesu. Iyo uvuze ngo mu izina rya Yesu, nawe uvuga ngo mu izina rya Yesu, uwo ni umwuka w'umuntu. Umwuka w'abantu uzanwa n'abandi, uwo ni wo mwuka w'abarozi, umwuka w'abanyeshari. Burya umunyeshari n'umurozi ni amahasha. Oya nibyo. Icyaha cya mbere cyatangiye si icy'uburozi, ni icy'ishari. Kayini yica ryari ishari, uburozi bwaje bukurikira, burakurikira. Donc nubona umuntu ugira ishari aba ari umurozi. Ikindi gikomeye, ishari ntiriza ryungwa. Kandi iyo umuntu agufite ishari, abandi ntibabimenya, ariko wewe muramenyana. Nicyo kibi cyaryo. None warangiza wabwira abantu ngo yaranyanga ukabura ibifatika. Mubana akavuga ngo ariko ni igitangaza ngo uyu muntu azambohotera, ariko muraziranye. Agukorera utuntu tw'iruhande wabwira abantu ntibabibona, ariko mwembi muraziranye. Kandi none sinzamura musana abantu bakaza kubunga. Ntawuza wunga umwuka w'ishari. Uwo wari umwuka wari hagati ya Sauli na Dawudi. Ni umwuka utungwa na gato. Umwuka w'ishari rero niwo ugira imbaraga zawo, ukurura umwuka w'uburozi. Umwuka w'uburozi ni iki? Ni esprit humain, ni umwuka w'umuntu. Donc dore uko abantu bateye mu buryo muri ranke z'isi y'umwuka. Hari Satani Luciferi. Satani Luciferi agira ibice bibiri. Hari batayo yavanye mu ijuru. Iyi ngiyi nibo baba marayika baguye bose, bagira amakategori yayo. Hari abategeka ibihugu, abategeka imiryango, ababoha abantu ku giti cyabo. Iyo umuntu apfuye hari umudayimoni uzumugendaho. Iyo akijijwe uwo mudayimoni agenda kure, marayika akamuba hafi. Yakora ibyaha umudayimoni akamwegera, marayika akigirayo. Iyo umuntu rero apfuye ari umunyabyaha, iyo apfuye umuzimu uragaruka. Icyo mwita umuzimu ni iki? Ni wa mudayimoni wabanaga nawe aza mwiyitirira, ni umuzimu. Turabyumvikanye? Ni wa muzimu. Ariko uwo muzimu si wa wundi. Bimwe bakora ngo turaterekera imizimu y'abasogokuruza, no ntibari basogokuruza, ni umudayimoni bakoranaga nawe. Amaze gupfa none uramwiyitirira. Kuko yabanye na famiye yose, azi umuryango wanyu, azi uko isekuruza bibana. Uwo ni umuzimu. Iyo ni batayo ya mbere ya Satani. Batayo ya kabiri ya Satani ni abantu bamwihaye. Abantu bamwihaye bakamuha umutima, abo nibo abambere n'abanyeshari. Hagakurikiza abarozi. Murabyumva neza? Kuko abarozi n'abanyeshari muri ranke mu bipimo byo hejuru, abanyeshari barasumba abarozi. Burya abarozi ni batoya ku banyeshari. Aho ni mu buryo bw'umwuka n'inzego z'umwuka. Hanyuma rero hakaza abandi bagiye muri za maji n'ibindi,
abamizisiye batanze imitima yabo, abatanze abana babo, ibyo byose, ariko iyo ni kategori y'abantu. Kurwana rero ni imyuka niyigora kwirukana. Kubera iki? Baracyari munsi y'ubuntu. Amaraso Yesu yarabaviriye, baracyatuka Imana ikabareka, kuko ikihanganye izi ko bashobora gukizwa. Iyo mwirukanye rero umuzimu cyangwa se umwuka w'umurozi w'umuntu, uyarabagora muvuga ngo mu izina rya Yesu, nawe akavuga mu izina rya Yesu. Nigute umuntu rero yirukana uyu mwuka? Nzababwira ngarutse. Nabwire naho dore ikintu uzakora mbere na mbere. Igihesha umurozi imbaraga ni umwuka w'ishari. Icyo uzabanza kwirukana mbere yuko wirukana ngo nirukanye umurozi, jya ubanza wirukana ishari. Kuko iyo ukubise ishari ubu mukubise. Icyo muzakizirikana, nujya gusenya umurozi cyangwa ziki, jya ubanza ku ishari. Ukubita umwuka w'ishari mu izina rya Yesu wirukana. Nurangiza kwirukana, mbabwira icya kabiri muzakora rero. Dore uko bigenda mu isi y'umwuka. Nta murozi numwe ku kirutoki wakuroga mudafite icyo mupfana, kuko ntagira ubwo burenganzira. Dore uko bigenda mu nyumve. Gucungura muri Bibiliya bisaba mwene wabo wa bugufi, no kwica bisaba mwene wabo wa bugufi. Nicyo cyatumye Yesu yicwa na Yuda, yari mwene wabo wa bugufi. Donc iyo hari abarozi b'ubwoko butatu. Aho sawa, reka ndababwira mwihangane. Hari abarozi b'ubwoko butatu. Abarozi ba mbere ni ababizi neza ko baroga. Abo si benshi, ariko batesa abantu. Abarozi babizi neza ko baroga ntabwo ari benshi. Muri nta famiye itamugira. Munyumve neza. Iyo utamufite iwanyu muri famiye, umugira kwa baso wanyu, mukamugira kwa basokuruza wanyu. Donc muri famiye yo hafi, uwo umwe urogabizi abarimo. Munyumve rero uko tuzabitsinda. Uwo murozi rero ubizi, uwo ubundi ntaroga, no, ni igikomangoma arakoresha. Ibi ndimo mvuga abarozi baraha barabizi. Oya nibyo, nuko gusa batavuga ngo nukuri, ariko barabizi. Amen. Kuko Imana yambishuriye isi yabo kwikora. Nje naganiriye n'uwo banyoherejeho kunyica yitwa Kasongo, yari umusore ikisangane. Abarozi bose bimaniye Imana kisangane bari bamutumye ngo anyice ndimo ndirimba imbere. Inkota imva mu kanwa yari yimwishe, agenda hirima mu ntebe ndamuzana. Yari afite ikintu cy'umubumbe, aravuga ngo nugifata urapfa. Ngifashe ukuboko kurabyimba ariko sinapfa, kugira ngo tugitwike twagitwikishe essence. Byamfashe amezi 3 Kasongo kumukuramo imyuka yose. Rero ibyo mbabwira ndabizi. Ubwoko bwa kabiri bw'abarozi n'abantu baroga
ariko bakaroga batabizi, inconscience, mu rujijo. Igihe cyose musenga nibo mubona, kandi mu by'ukuri sibo baroga. Abo nibo benshi bise ngo nabarozi. Barya nibo wapfa guhumiriza ukamubona, urya siwe nuri inyuma ye. Abantu benshi kandi abo barabibona ko bajanwa ahantu bakora ibintu, none kuko bari muri subconscious, bari hagati yo kubimenya no kutabimenya. Abo bari mu rujijo ukuntu, akabona arimo arakoreshwa ibintu asinziriye cyangwa ararya cyangwa arajya ahantu agakanguka naniwe ariko ntamenye ibyo ari byo. Abo benshi nibo abasenga babona, abo benshi nibo abantu bakekera, nibo bita abarozi, kandi bikabababaza kuko ntibabizi ko babikora. Ndaza kuvuga ibyabo, mukomeze mu gusa abo ngabo iyo babonye umuntu muzima umwegera akubwira ibyo abona nawe ukumva, ariko ati ari igihe mbona ndimo nkora ibi, ashobora kubikwemera ariko byinshi biramwibagira kuko asa n'urota kandi n'utarota. Abo ni muri subconscience, bari mu kutamenya no kumenya gatoya. Ariko abo iyo bakomeje gutozwa, kuko barya barabatoza, bazagera mu kigero rero nabo babimenya. Bwana asifiwe sana. Abagatatu bo bararenganye cyane kuko ni imibiri yabo abandi bitiza. Bakitiza isura zabo, imibiri yabo, mu nzozi ukamubona, ukaba ahantu hose, amaze bikabababaza kuko atari abarozi, ariko bitiza imibiri yabo. Ni gute rero bitiza imibiri yabo? Ni gute nari bari abaroga babizi batabizi? Bigenda gute? Amen. Mbanze babwire ko abasenzi basenga hari ibirere bitatu. Hari ikirere cya mbere bafatiramo ubutumwa, hakaba ikirere cya kabiri n'ikirere cya gatatu. Abitwa abahanuzi b'ukuri bafatira ubutumwa bwabo mu kirere cya gatatu, naho benshi bafatira mu kirere cya mbere. Ikirere cya mbere ni iki? Ni ikirere kirimo ingamba n'imigambi ya Satani, niho headquarter ya Satani iba. Rero berekwa imigambi ya Satani bakayibwira abantu ngo ni Imana yavuze. Abo nibo bahanura ngo intambara irabaye, ibintu byacitse, ko ni imigambi Satani abarimo ategura. None niyo berekwa. Abo impamvu bagarukira muri icyo kirere, ubusabane bwabo na Yesu ni bugufi, ni butoya. Bagira impano ariko ntibimbye imizi yabo ngo bayishire muri Yesu cyane. Rero batangira gusenga, umwuka ubazamuruka bajyana, ariko imizi yabo ikaba migufi, bakagarukira mu kirere cya mbere. Kandi aho niho abahanuzi benshi bahekera. Ikirere cya kabiri, Bwana asifiwe sana. Ikirere cya kabiri ni ikirere cy'abera nk'aba ba mama n'abandi bapfuye. Bariya ni bazima, bararirimba, bafite ihumure, bafite iki. Hari abandi bazamuka gato bakagarukira hariya, bakagarukana umunezero, bakavuga ngo bavuye mu iyerekwa. Mwabasaba message bakayibura, bo binezerewe gusa. Icyo ni ikirere cya kabiri. Bagarukira muri paradizo, bakumva indirimbo ziriho, atmosfere n'ubwiza buriho, bakagaruka ku isi bavuga ngo beretswe. Mwabonye iyihe message? Ntayo, nukuramya Imana gusa. Hakaba ikirere cya gatatu. Ikirere cya gatatu nibo biri ivuga ngo ni ibikoresho by'isuku by'izahabu, ngo biyejeje, ngo Imana ikoresha imirimo y'agaciro. Mu gitabo cya Timotheo ngo mu nzu y'inyumba habamo ibikoresho, yego, harimo iby'umumaro muke n'ibikoresho by'agaciro. Abo ni babandi Imana itazikora ibintu itababwiye. Buri gitondo umukristo, umukozi w'Imana, buri gitondo
Imana ijyana roho ye ku ntebe yayo. Iyo ageze ku ntebe yayo aho nahera hahera ahavana igitekerezo cy'umunsi. Nibyo Paul yavuga ngo tugira gutekereza kwa Kristo. Buri munsi agira igitekerezo cya Kristo. Uyu rero ni uzumenya umugambi uri mu mutima w'Imana. Aragenda agasobanukirwa gahunda Imana ifitiye igihugu. Abo si benshi. Abo ngabo barahambaye. Ntibapfa kuvuga ngo Imana yambwiye. Imana uzi uko ivuga. Imana yaravuze isi iraremwa. Imana iravuga umucyo uraza. Imana iravuga inzira ziracika. Inyanja icikamo kabiri. Urakikunguta ngo Imana iravuze habaye iki? Ikitwereka ko Imana yavuze hari ikintu kiba. Abenshi bafatira message mu kirere. Aba rero mu kirere cya mbere nibo berekwa abarozi bo muri kategori ya gatatu nabwiye. Bajya batizwa imibiri. Bababona vuba cyane. Ugasanga umuhana wose wahindutse abarozi. Ntibishoboka Imana dukorera, ntibishoboka ko abantu bose baba barozi. No. Niba abandi dore uko babarozi bakomeye bagira. Bakoresha abantu babiri. Iyo bashaka kujya muri ya kategori ya kabiri yaba bimenya batabimenya, baragenda bakareba muri famiye yanyu umurozi urimo. Barangiza bakamubwira ngo turashaka kudutegurira abo uzasiga umaze gupfa. Murabyumva neza? Noneho muri barya bazasiga bagatoranyamo abantu nk'icumi n'abangaye kuko siko bose baza bashobora amashuri. Barya noneho kubera autorisation mu nyumvereza mode passe y'uyu muntu bafitanye amaraso n'isano. Basanga ari umuzayifata zasenga. Igicaniro cye cyarakamye. Bakamuhamagara bakamushika. Bamushika kitaba. Yitaba none akaza mu nzozi. Ariko si inzozi aba bahagaze imbere. Ariko kuko akingirijwe n'agacu gato k'Imana ku buntu bwayo. Ntibapfa kumukoresha ibintu byose ngo abyemere. Bimwe arabyanga. Ibindi akabyemera. Abandi bakemera gutyo. Biterwa n'intege nke zabo cyangwa se no gukomera kwabo. Ariko abo ngabo bari hagati nabarimo bategurwa kuzaba abarozi. Naho kategori ya gatatu n'abanyantege nke bakoresha imirimo yose y'umwanda kandi nibo bagaragara. Nibo bitwa abarozi. Iyo rero ugiye gukubita umuntu mu gitondo ngo waraye undoga, ukubita umuntu utabizi. Wangaza umuntu utabizi, utuka umuntu utabizi. Naho nyiri kuyamenya arimo arasekari agaramye. Aba babiri bombi rero mbabwira, iyo babonye abantu babigisha bakabasengera bakazana ububyutse muri bo, ikintu cya mbere bakora mu basengera mu batandukanya n'umuntu wese. Iyo ushaka kwirukana abarozi mu nzi wanyu cyangwa mu bana bawe ndiye akazaba umurozi muri famiye yawe, urufata amavuta ya elayo cyangwa amavuta ariyo yose y'ubuto ukayamusiga ku mukondo we, ukamusharira umukungwe we, ukamutema umunyonyo wo mu mwuka, ukavuga ngo ngukuye kuri nyogokuru, ngukuye kuri nyoko, ngukuye kuri so, ngukuye ku bandi bose. Iyo bikoze, muranyumva? Iyo bikoze, iyo bagarutse mu ijoro kumuhamagara babura adresse, kuko wa munyonyo wa mukondo niyo yari adresse iba yavuye. Wa mudamu wakoraga cyangwa wa mugabo bakoreshwa gatabizi cyangwa wari igikoresho gusa baramubura. Nawe ubwawe wabyikorera. Niba uzurota ibyo bintu nutaha mu ijoro byikorere, urareba ejo ntibazagaruka. Icya kabiri. Amen. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Hallelujah.
icya kabiri, kugira ngo umurozi abashe kuguhamagara agukoreshe mu ijoro, hari ikintu bita ngo ni point de contact. Hari ikintu muhuriyeho, swate yibye umwenda wawe cyangwa umusatsi wawe cyangwa inzara zawe cyangwa amaraso yawe yo mu gihe cy'umuhango cyangwa akantu kawe n'amacandwe yawe n'umusatsi. Niyo mpamvu iyo ugiye muri salon de coiffure kwiyogoshesha cyangwa wabadefiriza, iyo urangije wihakana wa musatsi wose, uravuga ngo uyu musatsi umvuyeho mu izina rya Yesu uwanjye, kuko upfa kuhava bakawutora. Uwo musatsi rero iyo bawukozeho mu ijoro barari iwawe. Nta myenda mwari mwabura, ugiye se ngo bayijana ari uko ari abakene? No, bayijana kugira ngo izababere telefone rezo nibagutelefona, kuko ari umwambaro wakugiye ku mubiri uritaba. Dore uko bigenda rero, buri cyumweru cyose jya ureba ibintu byawe byagiye cyangwa n'ibitagiye, uvuge ngo umusatsi wanjye ndawihakanye, inzara zanjye ndazihakanye, amacandwe ndayihakanye, imyenda yanjye yatakaye ntazi ndayihakanye mu izina rya Yesu. Iyo byihakanye baraguhamagara bakakubura. Uko niko kubanesha. Ibi mvuga barabizi. Amen. Amen. Rero iyo umuntu w'umunyamahanga achatse kuza kukuroga wewe, ntashobora kukugeraho. Mu ijoro barakuzuminga, barangiza ipica yawe bakayohereza mu isi y'abarozi, uwo muvukana agahitahura nayo ikidomeka nawe. Noneho wa mundi w'umunyamahanga akabwira mwene wanyu ngo ntiza mode passe nijire kuri uyu muntu. Uko niko umurozi wahanda ashobora kukuroga. Ntiyakuroga ngo gushobore adaciye muri mwene wanyu. Niyo mpamvu gucungura byakorwaga na mwene wanyu wa bugufi. Ayo na realite y'umuka. Ni gute rero wagira ngo umurozi w'iwanyu atazagutanga? Aho umva mbabwire rero, birashoboka ko nta murozi n'umwe we wuzi iwanyu, ariko dore uko ubigenza. Uzafata amazina y'abantu b'iwanyu bose muri famiye, bashiki bawe, bakuru bawe, barumuna bawe, mama wawe, papa wawe, ntuzizere n'umwe. Tubanze twumvikana, ntuzizere n'umwe. Uranyumva neza? Papa wawe, mama wawe, bashiki bawe, banyogosenge, baramu bawe, ya famiye yanyu, bo mwasogokuru cyangwa kwa papa wawe, ubashake wandika amazina yabo. Nurangiza buri umwe wese uhereye kuri nyoko naso umwihakane, umubwiye ngo njyewe ndi uwa Kristo, umukungwe wanje ufatanye na Yesu. Murumva Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abaheburayo ngo Yesu ntagira isoni zo kutwita bene se. Icyo gihe wowe wavukanye na Yesu, umukungo wawe nuko akajabika uwusharire, data akajabika warambyaye, ariko kubw'amagara yanjye no gukunda Imana ndakwihakanye. Ukate nka kwa kundi bakata, uje kuri nyoko gutyo, uje kuri bakuru bawe, barumuna bawe, baramu bawe, abantu bose. Nurangiza kubikora usiga amavuta. Icya kabiri, usiga amavuta ku ruhanga, kuko niho hayi isura yanyu. Wisige ku ruhanga, uvuge ngo uru ruhanga surwi wacu n'urwa Yesu. Nurangiza, turumvikanye, mubyandike. Nurangiza usige amavuta kuri urutoki rw'indowa, urudushiyeho alliance.
aho wakoye naho bose ubihakana. Urunguru nirwo rukuraho aboko basobukwe n'abanyokobukwe. Ko ndabaha pratique ya délivrance. Amen. Amen. Usiga hangatso dushira impeta uhazengurutse. Nurangiza uhere ku mugore wawe, ku mugabo wawe, nabi wabo bose. Ngendo wa Yesu. Nurangiza byose kubikora. Kubikuraho, kubikokoraho. Wiyaturireho. Ndi umwana w'Imana. Narabohotse. Ndakurahiye. Umurozi nagaruka uzambaze. Amen. Mu gitabo cya Bibiliya iravuga ngo ntuzizere n'umugore. Mu gitabo cya Mika ngo n'umugore mufumbatana ntuza. Nukuvuga iki? Ni karandeze. Imivumo yiwabo. Kuko uburozi ntibuba ku maso, buba imbere. Rero ntiwabumenya. Niyo mpamvu bose ugomba kubashyira mu gatebo kamwe. Wowe ugasigara uri uw'Imana. Ariko ntibikubuze gukunda famiye. Ntibikubuze kuyikunda. Ni yawe. Ariko deje wamaze kwitandukanya nabo. Ibi wabishobora. Ukazubigira rimwe mu gihembwe, nyuma y'amezi 3 ukabisubira. Kugira ngo akandi gatashe kaze, akandi kavutse kagende. Kuko duhora turongora no gushingiza no kugira gute. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Amen. Nawe ibintu byinshi by'amarozi abantu bitanya amarozi, benshi barabesherwa. Benshi bararengana. Kandi bafite ibikomere bitazakira kuko baratutswe. Naho abarozi bavure barahari baracecetse. Bakatanyama. Barahari baracecetse. Amen. Nababwiraga umwuka w'idini abarozi barawukoresha, abacuraguzi. Ariko ikintu gikomeye cyambere utarirukana abarozi, ishari. Mwaryumvishe? Ishari niwo muzi w'ibibi byose. Bwana sifiwe. Undi mwuka no wabahivi. Uyu ni umwuka w'ibirori, akarasisi, za muzike, biriya byose. Murabona ko muzike yatwawe n'isi. Abana batamba ibintu batazi. Amafilime mabi, barasana, bicana, baheheta, bakora ibiteye isoni. Ibi nibyo ni umusozi wa Satani. Dukeneye abahungu bazakubita abahivi, bakadushiraho amastudio meza, akora amafilime meza, akora ibintu byiza bitunezeza. Haleluya. Muriteguye mu abahungu n'abakobwa mwe gukora amastudio meza,